Selam aleyküm, merhaba saygılı teleseyirciler. ATR телеканалының yayınında Sava programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için Gülsüm Halilova çalışa. Bugün fevral ayının 16. günü ve mübarek Cuma. Bu günden bütün Müslüman ümmetini karşılay ve hayırlayımız. Gün şerifleriniz hayırlı olsun, sabah şerifleriniz aydın olsun. Beraberlikte bu sabahımızı başlayıksız. İşte sabahınızın haberlerle başlayan vakitte bu sabahımızda en baştan tez aytımlarla başlayımız. Sonra havege geçeceğimiz. Sizlerle beraberlikte geliniz bu mübarek ve bu güzel sabahını başlayıq. Siz haberlerinizde içiniz bu sizler için ise en sonki ve en mühim malumatlarını bereyik. Adet üzere her daim bunu tekrarlayayım ve benim düşünceme göre tekrarlamağa da bu sanmayacağım. Bizim yayınımızga hoşsunuz hürmetli teleseyirciler. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını gösteriyor. 073 419 41 58 067 963 81 32. Bu telefon numaraları her daim çalışa bizim stüdyamızda. Olar vasıtasıyla bunda telefon açmağa ve misafirlerge suallerinizni seslendirmege imkanınız var. Hususan bugün bizim programımızga Kırım Tatar Milli Meclis Reis muavini İlmi Umerov teşrif buyuracak. Biz onun beraberlikte bugün hürmetli seyirciler Rusya Federasyasında yakınlaşan Rusya Prezidenti saylavlarını meselesini müzakere edeceğimiz. Bunun beraberlikte elbette ki bu gibi saylavlar kanunsuz şekilde Kırım'da da geçirilmesi planlaştırıla. Kırım'da geçirilecek bu gibi saylavlar meselesini müzakere edeceğimiz ve elbette ki olup geçken sonki hadiseler bu stüdyada bizim misafirimizin ağzından izatlar olacaktır. O sebepten siz değilmeye suallerinizden seslendirmeye imkanınız var. O sebepten bizlerge telefon açınız. Skype vasıtasıyla de bağlanınız bizle. atr.tv degen Skype adresine bizim rejissörlerimiz daimi şekilde ekranlarınızda gösteriyor. Dostluğa hoşulsanız bizle bağlanmağa canlı şekilde bu gibi şekilde birliğimizni göstermeye şüphesiz imkanınız olacaktır. Biz ise programımızı başladık ve sizin de tahmin etkenizge göre günün tarihini de kaydetik. Bugün iş haftasının sonki günü ogderatlık günleri var. Bizlerini motive edecek bir şey bu sabahdan var. Ve elbette ki keliniz bu günü geçirmek için en evvela küçük böyle bir intellektual şturm yani tarihi hadiselerge dalıp bakayıq ne olgan. Meraklı bir fakt 1568 senesi fevralinin 16'sında İspan İnkvizitsiyası Felemenk sakinlerinin eposini ölüm cezası hakkındaki hukumunu çıkardı. Böyle cezanı Katolik Kilisesi tarafından teşkil edilen İnkvizisyonu her bir Katolik olmayan yani Protestant Hristiyanlarına karşı çıkarıldı. Elbette onun neticeleri olmadı. Çünkü Felemenk'nin ihalesi o zaman birkaç milyon insanı teşkil etti. Tahmin etesiniz mi? Bir ferman üzerinden milyonlarca insanlar öldürülecek idi. Aslında böyle canavar usullarını kullanarak Katolik Kilisesi orta asırlarda Avrupa'da binlerce insanların canını aldı. Herkeske malum olgan cadılar yakmaları o vakit İspanya, Almanya ve diğer ülkelerde sık surette yapıla idi. Hususan şunu kaydetmek gerek ki İspanya tek Hristiyan ve Protestantlarga karşı değildi. Yahudilerge de bu gibi hareketlerini yapaydı ve Yahudiler orta asırlardan beri bu gibi genotsidlerge nail olgaydılar. Hatta İspanya'dan Yahudilerge bu Katolik dinini kabul etmeye zorlaydılar. Kabul etmeyenlerini ya öldürüyordular. Neticede işte onlara İspanya'dan hicret etmeye mecbur oldu. Yani hakikaten böyle kara ve pek kara devirlerden biriydi bu orta asır devirleri. Bunun beraberlikte 1918 senesi Kuban'da yaşayan Kazaklar müstakil Kuban Halk Cumhuriyeti'ni ilan etkenler. Yani devlet bir taraftan Bolşeviklerge karşı, diğer taraftan ise Beyaz Ordu'ya karşı kuruşmaya mecbur oldu. Çünkü Kuban'ın müstakilliğini onlar
танымаға істемеділер. Қазақларының темсілжілері Киевге келіп, Украина халық жүмхуриятының реберлері или музакерелеріні кечіріп, Украинаға қошылачақларына азыр олғанларының вақыт айтқан еділер. Ама бейас әрекетінің елбасшылары бұндан хабер алып, Қубанның мұстақылығыны тезден бетеке yok etmege тырышты. Бұне берабер большевиклер де бұл ерге ось ұжымына башлаттылар. Қубан қазақлары Украинаның музакерлеріні тоқтатып, дақ халықлары тарафından тешкіл етілген дақ жүмхуриятының иттифақ құрмаға тырышты. Ама енді олар кеч қалды, не кеч олды. 1920 сенесі март айында Қызыл ордусы бұтын Қубанны запт етіп, Қубан халық жүмхуриятыны тезден лягу етті. Мирақлы бір адиселерден бірі ве менің сүшінжеме көре біз оны Бофтен мен Афлерге бойлы дихат айырмадық, чүнке шымды дүнияда чоқ музакере етілген devletlerden biri bu Şimali Koreya ve Şimali Koreya'nın yapkan azgınlıkları. Bugün aslında Şimali Koreya'da büyük devlet bayramı ve o parıldağan yıldız günü dep adlandırıla. Onu devlet takvimine Kore 90. senesi kırsettiler. Bugün Şimali Koreya'da Kim Jong Un'ın şahsi kültüne bağlı çünkü aynı o gün 1941 senesi ozuna Ulu Reber dep adlandırılgan insan hükümge keldi, yani Kim Jong Un. Şimali Koreya'nın resmi tarihçalarının bildirgenine göre Kim Jong Un adi taxtalı evde doğanda kok parlagan yıldız sanki dersin kokte peyda olgan ve hem de kok kuşağı çıkan eken. Bu elbette Koreya propagandası, yani teşvikatı. Çünkü başka menbalarga göre Kim Jong Un Sovet Birliği'nde dünyaya geldi. Anda onun babası ve gelecek Koreya'nın ulubaşı Kim Il-sung Kızıl Ordu'da hizmet etken. Kim Jong Un'ın aslında kim edi, Koreya için neler yaptı ve Kim Jong Un'dan sonra gelgen Kim Jong Un bugün ne yapa bakayıq. ...90. senesinden başlap 16. fevral günü Şimali Koreya'da büyük devlet bayramı olarak kaydedilen. Onun adı Parıldağan Yıldız Günü. Koreyanın resmi teşvikatı boyunca aynı günü 1942 senesi devletinin ikinci baş reberi Kim Jong Un dünyaya geldi. İşte bu diktatör hükümünü elde etken son onun doğan gününü devlet bayramına çevirdiler. Şimali Koreyanın resmi tarihçilara bergen malumatlarga göre Kim Jong Un ülkede en belli olgan Paktusan dağının yanında yerleşken gizli partizan lagerinde adi taxtalı evde dünyaya geldi. O doğanında kökte parlak yıldız peyda olgan hem de kok kuşağı çıkkan. Ama Sovet ve Kıtay vesikalarına göre Kim Jong Un 1941 senesi Sovet Birliği'nde Vятская köyünde dünyaya geldi. Onun babası o zaman Kızıl Ordu'nun kapitanı edi. Oğlusının tolu adını o Yuriy Arsenovich Kim dep koygan. İkinci Jan jengi bitken son korantaları Koreyaga kayta. Tezden anda babası Kim Il-sung Sovet Birliği'nin yardımı ile teşkil etilgen totalitar komünist rejimini kura. 1961 senesi Kim Jong Un Koreyanın iş firkasına kırıp onun merkezi komitetinde çalışıp başlay. Babasına ve emcesine faal şekilde Şimali Koreya'da sert komünistik rejiminin kuruluvunda yardım etti. 1974 senesi firkanın merkezi komitetinde katip vazifesine tayinlengen son babasının halifesi olarak tanıla. Koreyanın matbuatı onu firkanın merkezi lağabına koya. Халқара тədqiqatçılarının məlumatlarına görə 80. senesi Kim Il-sung Şimali Koreyanın dış işlerini nezaret etken zamanda Kim Jong Un endi içki siyasetten oğraşaydı. 1991 senesinin sonunda babası ona Koreya Halk Ordusu'nun baş komandanı vazifesine bergenini ilan etti. Kim Jong Un Marshall unvanına nail oldu. 1994 senesinin iyul ayında Kim Il-sung keçingen son devlette 3 yıllık matem ilan etti. Koreya'da bütün hüküm Kim Jong Un'ın koluna geçti.
Babası baş unvanını taşısa, Kim Чен Ыр özüne Ulu Rehber unvanını aldı. O, Kim Il Sun'nın siyasetini devam ederek diktaturаны kavileştirdi. Kütlevi matbuat vasıtaları cenzura altında çalışı bütün gün devamında tek teşvikatını tarqata ediler. Çetel tele ve radyo programmalarını seyretmege ya da dinlemege Koreyada yasak oldu. Bir sıra halkara hukuk korçalayıcılarının bildirgenine göre Kim Чен Ir'nın zamanında Koreyada ak hukukları sistematik tarzında bozuldu. Ulu Rehber'nin teşebbüsüyle ülkede halk ögünde ve ölüm cezalarını eda ettiler. Bununla beraber birçok köylüler iş toplama lagerlerinde çalışmaga mecbur oldu. Kim Чен Ыр babasına esaslanarak Koreyada katı şahsi kultuna kırsetti. Onun resimleri bütün cemaat ve hakimiyet binalarında yerleştirildi. Ulu Rehber'ge yapılgan tenkıtını ise toplama lagerlerine yollap cezalay ediler. Onun ömür yolunu mektep talebeleri öğreni başladı. Bütün kitap ve makalelerini mutlaka Kim Чен Ir'nın sözlerinden başlamağa gerek edi. Onun adını ise gazetlerinin sayfelerinden mahsus yapılgan kalın ariflerine yaza edilir. İşte o zamanları Ulu Rehber'nin doğan günü devlet bayramına çevrildi. Koreyanın şair ve yazıcıları öz eserlerini Kim Чен Ir'ge bağışlaydı. Onun adına salütler ve harbi paradlar yapıldı. Devlet haber vasıtaları Ulu Rehber'nin çeşit sahalarda istidatlı olganını toxtamayıp aytaydı. Kim Чен Ыр hem yazıcı, hem bestekar, hem mimar olarak gösterildi. Sanki onun skolundan çıkan eserlerini hatta klasik cedvelge kırsettiler. Şimali Koreyanın Ulu Rehber'i 2001 senesi 17 dekabrde geçindi ama devletke bu haberini tek 2 gün sonra ilan ettiler. Onun halifesi 3. oğlu Kim Чен Ын oldu. Dekabrın 28'inde Kim Чен Ir'nın balzamlangan cesedini Kmusan türbesine babasının yanında yerleştirdiler. Koreyanın resmi manbalarına göre Ulu Rehber'nin ölümü sebebinden ağlamagan ve matemini göstermegen vatandaşlarga 6 ay kadar iş lager cezası verilecek edi. Böylelikle Koreyanın hakimiyeti Kim Чен Ir'nın şahsi kultu ölümünden son devam etmege tırıştı. Şimdi ise bu devlette onun rejimini oğlusu Kim Чен Ын alıp baram. İşte beraberlikte Şimali Koreya hakkında bu levhanı seyrettik. Aslında birçok analitiklerinin, ekspertlerinin bildirgenine göre bugün dünyada Şimali Koreya gibi akıldan biraz azgın ve böyle crazy degen devletler olması gerek. Dünyada bu gibi bir balansını tutmak için ki aytmak mına koresiniz mi? Mında bu var, biz bunu tutamız, biz böyle yapamız. Aslında böyle bir ki şu belli bir teoriya, lakin Şimali Kore'nin bugün yapkan hareketlerine göz taşlasak ve Amerika arasında böyle yader silahı gibi yarışmalarga göz taşlasak, bu gibi teoriyanın olabileceğine neticelerge ve hulasalarga kelmegen mümkün. İşte hürmetli dostlar, biz ise programımızın birinci kısmından endi ikinci kısmına geçemiz. Bu Kırım'da yüz bergen sonki hadiselerinin muzakereleri studiyamızga musafirni bekler ekende yüz bergen hadiseler sırasında şunu kaydetmege isterim. Çünkü Tunyev'in işgalciler Fazıl İbrahimov'na para talap etuvde kabatlaylar. Bugün Tunyev'in sabadan yani Rusya'nın silahlı kuvvetler hadimleri kelip evinde tıntuf geçirdi. Apayla beraber olar onu yakalap FSB idaresine sorguğa alıp ketkenler. Birazdan işte umur arkadaşını azat ettiler. Onu ise tutmağa devam etkenler. Onun anda advokat bulundu. Fazıl İbrahimov Ahmetjit'teki Strelkovaya toprak narazılığında meydan kurulgan cami yıktırılmasına karşı çıkıp birkaç gün evvelsi açılıkını ilan etken edi. Yakın vakitte o Moskvaga barıp Putin'in görüşüp işte buna yardım hatta talap etken edi. Zatkınlıktan şimdi bu gibi hareketlerge geçken Fazıl İbrahimov'ke de bu şimdi baskıntılar yapılmakta. Bu hafta özünün izahatlarını Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun üyesi Zarık Asmedliayev seslendirdi. Dinleyik. То государство, которое они с радостью ждали, по отношению к таким людям проводит репрессии. Как раз в преддверии выборов это хороший посыл
для тех людей, которые поддерживают эту власть, чтобы задумались, а что еще от нее ждать, кроме как репрессий. Бұне берабер Туневын он бір шикает. Қырымнан юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылықлар іштіракчылеріне шикает аризаларыны Туневын бақты ве Риза Асановға 10.000 рублелік пара жазасындан 10.000 рублеге қадар эксілтілді. Бұл үкім ішғалчылер махкемесі бір шикает бақылмасына ең чоқ ярым саат айыра екен. Ве бұны ата бойлы бір конвейерге енді чевірмеге олар тырышалар ки, оны да япмаға етіштірмейлер. Япылған кечірілген бір чоқ махкемелеріні келечек күнлерге алалар. Туневын олып кешкен махкемелер ақында ватандашларымыз бойлы изатларына бере. Было доводов приведено судьям, которые просто судьи не брали вообще. Вот у меня было заседание, где мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом. А в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Деген Левханы бераберлікте, изатларына бераберлікте дүңледі көрметлі сейірчілер. Шуны қайд етмеге істередім, Туневын махкеме ижрачысы берген шикает аризасы Ишғалжы Қырымның махкемесінде қанайтлендірілді. Енді Узир Абдулаевның өмір арқадашы Фераны Кенеде махкемеге желп етежеклер. Біз бірқач күн евелсі біз о махкемені қазанғаны себебінден бераберлікте қуванған едік, бұл көчік бір ғалебе деп, ләкин ішті ешғалжылерінің фікірінже бұл біле чоқ, о себептен ғайырыдан шымды бұл махкеме тіклене. Сияси мабусының өмір арқадашы махкеме топлашуына кірмеге істегені үшін махкеме ижрачысы она іште Береско соядын ташыған инсан она қаршы мемори протокол түзген еді. Февральның 6-сында Сях Междетінің железнодорожный район махкемесі оны хабатсыз деп таныды. Бұл махкеме ижрачысы Бересконы мемнюн қалдырмаған, анын шу себептен өкенеде бұл қарарға шикает аризасыны берген венді ғайрыдан бұл дава көтеріле. Сегодня мы убедились в том, что сработало стандартное правило. Продолжение будет. Дело направлено опять на рассмотрение, на новое рассмотрение в мировой суд, тому же судье, которая выносила решение в первой инстанции. Но я хочу сказать другое. То, что сегодня, несмотря на то, что это обычное правонарушение, собралось большое количество людей, которые пришли поддержать меня. И в этом я вижу не только поддержку лично меня, но то, что народ един в своем стремлении поддержать каждого, кто попал в те политические репрессии в наших крымских реалиях. Білесіз, кешкен авта біз Фера Абдулаеваға қаршы шығарылған махкеме қарарына бұл программамызда ве бұл студияда музакире етедік. Лаф етедік ве адвокатлар әлі бағланып, бұл асында күчік бір ғалебе олғаныны сеслендірді адвокатлар. Сонрадан яйынымызға қошылған бір чоқ дегер файлер біздерге шуны айттылар ки ақиқатінде Қырымда бір адекват қадылар бар екен. Ки бойлы қарарларны чықаралар. Кенінде адекват бір махкемелер бар екен. Адалетлі белкі де бір шейлерінің шубесі бар екен деп білдірділер. Лекен айталарда чоқ севінч біраз құрсағында қала деп, іште бұл вазиетте де көргенімізге көре азиз достарым, кенеде Қырым татарларының күчік бұл кібі ғалебелері первасыз веляқайт қалдырмай ішғалжылерінің. Олар кенеде бірде-бір қиянитліклер yapmaq үшін бұл кіба әрекетлеріні девам еттірелер ки бұл іште махкеме ижрачысы Береско ғалиба өзіне сындырмеді алынған қарарына ве кенеде шикает аризасына язғанлар ве шымды кенеде
Бұл ариза бақылмаға башланыла. Бұнен бераберлікте үрметлі сейіржілер олып кечежек махкемелер ақында сызда иланларыны ешітерсіңіз. Эмфира Абдулаеваның махкемесі меселесінде емде дигер ватандашларымыздың махкемесі есасында ки бүгін бір кішілік наразылықлар махкемелерді девам етежектір. Өзінің Facebook сайфесінде Қырым бірдемлігі тешкіляты бұл ақта ердайым білдіре. О себептен сізде анда кіріп сербес шекілде махкеме вақытларыны бақмаға имканыңыз бар. Мисали оларақ бізде шымды кірсек, мұнда көрмеге мүмкін бүгін февралінің 16-сында бір махкемелер олajaqмы. Олajaq ақында айтыла бір Крымская солидарность тешкилятының Facebook сайфесінде махкемелер сабадан башлайжақ екен. О себептен первасыз веляхайт олмағанларға махкемеге барып десе кетмеге чағырамыз үрметлі сейіржілер. Кенеде бірлігімізді бойлы шекілде көстерейік. Ве программамыздың екінші меселесіне кешсек, шуны қайд етмеге істередім. Ишғалжілер реставрация япамыз деп ханлар сарайыны йоқ етмеге девам етелер. Ханлар жәмісінің тамир ишлері девам еткеніне бақмадан Құружилық шіркеті евелден 148 миллион рубле алған. Ишғалжелерінің әрекеті нәтижесінде сарай ЮНЕСКО-ның тарихи мирасы жедвеліне кірмектен марум қала біле. Не үшін ишғалжелер Қадими сарайыны яныға чевермеге істегеніні келіні сейретейік. Sonra bu meseleyle en baştan İlmi Umerov'нен laf etmege başlayacağınız. Bizden ayrılmanız. Видно, що деревина, так, є тріщини, але це не впливає на конструктивну несучу здатність цих балок. І не було ніякої необхідності різати. Киево-Печерск лавра милли қорығының баш архитекторы Яков Дегтярның айтқанына көре, Бақшысарайдаки ханлар сарайында кечірілген ишлеріні реставрация демек олмаз. 19 асырға айыт таван ағачларыны ишғалжылар пычып чөплікке атты. Еріне земаневи таванғачлар елештірілді. Таванны есе парча-парча етіп, азбарда қалдырдылар. Жами дамының кераметіні алып, еріне земаневи Испания кераметіні қойачақлар. Бұл исе Қадими Қырым татар кераметіне бенземей. Вот когда она утратится, то вот его преемственность он тоже не успел передать, потому что появились современные технологии по изготовлению черепицы, заводские технологии. Так вот она прервалась в начале 19 века, но она была еще в сохранности недавно. А сегодня вот она сломалась. И вот эта преемственность поколений на этом прервалась. Вот на этой черепице, на конкретной черепице. Киево-Печерск лавра милли қорығының баш архитекторы Яков Дегтярның фикіріне көре, тек дам аққан еріндегі кераметіні тамирлер еріне қайтармақ керек еді. На мій погляд, це один із елементів геноциду, але геноциду не в такому прямому сенсі, а культурного геноциду. Тобто знищується культура того народу, корінного народу, який там проживав. З тим, щоб про це через 100-150 років навіть важко було згадати. Эдем Дудаков айтқанына көре, хан жәмесі реставрациясыны башлатмастан әвел әм Украин, әмде Русия қанына көре, бүтін объектке экспертиза кечірілмек керек еді. Шымды есе тек құрыжылық ішлерінің фиатыны белгілеген ве тарихи медени экспертиза акты бар екен. Шымды өткерілген ішлер девамында Қадими элементлеріні яңысына деңіштірелер, дей Дудаков. Құрыжылар ішлеріні бітірмеге ашықаныны пара ақлағанларынан аңлата. Ішлер да девам еткеніне бақмадан құрыжы шіркетіне федераль программасы бойынша айырылған 148 миллион рубле берілген. Дворец попал под банальное освоение средств. Вот это и есть основная причина, почему ведется такая топорная работа. Стало известен уже из источника заказчика, это то, что проект до настоящего времени не прошел комплексную государственную экспертизу.
Реставрация лейхасына Ахмежеті ерлешкен керамет шirketi азырлаған ишлеріні исе Москвалы атта группа шirketi алып бара. Украинаның медени мирасыны қорчалау департаментінде айтқанларына көре, бұл шirketlер тарихи абиделеріні реставрация япқанынен бағлы ешбір мәлімат тапмағанлар. Бұна бақмадан құрыжылар хан сарайыны қапатажақ, бұйық сачақ теклемеге планлаштыра. Экспертлер айтқанына көре, бұл құрылыш ханлар сарайына zarar getirebilir. İşgalcilerinin kanunsuz işlerini toxtatmaq için UNESCO'ga müracaat etip, Xanlar Sarayı'nın yok edilmesine yol vermeye çağıralar. Yardım sorap Türkiye'nin medeniyet ve turizm nazirine de müracaat yollağanlar. Занадто мало часу пройшло. На жаль, дипломати так швидко не реагують на наші звернення, але сподіваюся, що все-таки воно набуде достатньо розголосу, щоб сподіватися на... десь воно там має спрацювати. Департаменте Xanlar Sarayı'nın tarihi mirası saklanması için Ukraynaga halkara arenda kol tutkan 9 memleketke müracaat hazırlaylar. İşgalciler bütünlüğe Xanlar Sarayı'nın restaurasyasını yapıp, kuruluşunun tarihi mirasını yok etmek için federal programı boyunca 1 milyard 600 milyon ruble ayırdı. Viktoriya Ablazova, Nikita Proskurin, Zaman, ATR. Добрый кеде, селям алейкум, урметли сейерджілер. Саба шерефлеріңіз хайырлы олсын. Саба программасына сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін Гүлсум Халилова чалша ве сізге ваде еткеніміз кебі бізім студиямызға мұсафирмыз тәшриф бұрды. Қырым татар милли межлис рейс муавины Илмияға Умеров, оны селямлайық. Селям алейкум, хош келдіңіз, Илмияға. Алейкум селям, сабалар хайырлы olsun. Cümlemizge, урметли сейерджілер, бізім яйынымызға хош, ұлныз экранларыңызда режиссерларымыз телефон номерасына көстере, Илмияға Умеровға суалеріңізні олса, оны сеслендірмеге имканыңыз бар. Илмияға, біз сізінен бұл меселеден башлайық, шымды Хан Сарай меселесі ақында Левханы сейір еттік, ки сіз Қырым татар халқында мұйын бөлі фигуралардан бірі оларақ Бақчы Сарай шайырының сакины де оласыңыз. Сіз бұл жемет яшаған, бұл жемиетні çok яқшы білген инсанлардан бірісіңіз. Бүгін Хан Сарайға қаршы япылған бұл кібі әрекетлерге насыл қимет кесесіз? Насыл қимет кесмеге мүмкін бөлі вазиетте. Керчектен де Хан Сарайын бір тарихи бина оларақ yok etmege tırışalar. Бекім оларын алтындан ясайжақлар, бекім олар тамир yapacaklar ve yanı cami, yanı saray kuracaklar. Ama eski Han Sarayımız yok olup gidecek. Tarihi kıymet fiyatı düşecek. Onun son bir vakti UNESCO ya da başka teşkilatlar asıl göz aldığında tutmayacaklar. Yanı bina olup sayılacak o son. Rusça Novodel diler. Sizin düşüncеңізге көре бұл мақсус yapılama UNESCO teşkilatına olsun, diğer tarihi eserlerini korçalған teşkilatlarga Хан Сарай kırmesin деп? Meni fikrimce mahsus yapıla. Men belirlesem şimdiki hakimiyet, işgal hakimiyeti böyle şeylerin mahsus yapa, Kırım Tatarların tarihini düzeltmek için. Özüne göre düzeltecekler. Biz çok aytaydık, Putin Kırım'ın tarihini, historiyasını sumarladı. Mütehassıslarga, özünü spesyalistlerine. Ve o kampanyanın içinde bu Хан Saray'ın yok etmekte problem yok etmek için hareketleri de var. Sumarladı degende siz umumen Kırım tarihini yanıdan yazmak meselesi aktaytasınız. Evet. Sizin düşüncеңізге göre bu nasıl mümkün? Aslında bu mümkün mü? Dünyada yapılayla işler. Kim galibi kazansa o sumarlay. Bu yerde, mına siz endi
бір чоқ вақыттан берлі Киевде болынасыз. Мұндаки ішкі сиясетіні де көресіңіз, меджлисте болынып, меджлис фаалиетіні де, мұндаки меджлис фаалиетіні көресіңіз, анда да бір қиметлеріңіз бардыр. Мұндан егерке біз көзлашласа, Қырымда япылған бұл кібі әрекетлерге сіз енді бір чезілім еулары, усуларыны өзіңізге сечіп алдыңыз, насыл көресіңіз тесір еуларыны. Тек Хан Сарай меселесінде дегел, япылған ве девамлы шекілде олған бұл репрессияларға. Асшыда Хан Сарай меселесін девам етейік. Украина заманында, елі айта жақтырмызда, 23 жылын içinde aman Украина тарафından da bir şey yapılmadı demege de hakkımız var. Ukrayna'nın yamanlamak için değil. Belki bunu gerçekten vaziyeti öyle yaramay ahvalda maddi tarafından yapıp olamaydır demege de mümkün edi. Ama Хан Сарай, yani bütün zapovednik, Kırım'ın medeni nazirligini mülkü dep sayıla edi. Министерство культуры Крыма собственником было. Олар hiçbir vakit tamirge ya da реставрацияға ақша айырмайдылар. 2000 senesinde Leonid Kuchma президент olған вақытте бір Бахчисарайға келгені, Бахчисарайын зиярет еткен еді де. Ondan соң 15 миллион гривна айырмаға қарал алынған еді. Ода Министерство надзвычайных ситуаций бір фондынан. Демек, бұл бозылып кетежек. Onun için чрезвычайная ситуация деп қарар алынған еді. 15 миллион гривна айырылған еді. 15 миллионда келмеді, келді тек 5 миллионы. Ondan артта Сары Güzel хамамы бар. Onu tamir ettiler, meydanını tamir ettiler, masçık tavanlarını tamir etken ediler. Akçılar bitti. Demek başka abidelerge, başka pamitniklerge çok para ayrılaydı. Misal için Livadiyski Dvaretske her yıl 60-80 milyon, her yıl 60-80 milyon grivna ayrılaydı. Onu gerek, ne kadar para gerek o kadar berediler ve yaxşı ahvalda saklamağa tırışaydılar. Хан Saray'ın uğraşmaydılar çünkü kaytarıp aytam Kırım hükümetini mülkü dep sayılaydı. Ama Kırım'da hiçbir vakit Ukrayna taraftarları hükümet başında olmadılar desek yalan değil. Ukrayna'nın sınırındaydı Kırım ama Kırım'da böyle gerçekten Ukraynalılar hiçbir vakit hükümetini ya da muhtar cumhuriyetini başlıkları olmadılar. Sizce bu Rus izinin bağlamak, yani o seneleri Kırım'da Rus izi keni var edi? %100. Bu alda eğer ki şimdiki vaziyetke koyulaşlasak, şimdi elbette ki bu 23 yıl içerisinde hakikaten Ukrayna ne yaptı degen sualge cevaplarını biz hepimiz bilemiz. Şimdi ona cevap bergende Ukrayna'nın yamanlap değil. Evet. Vaziyet gerçekten ele olganına ama Ukrayna tarafından böyle zarar getireyik deyip mahsus yapılan adımlar da yok demege mümkün. Biz özümüzün meselelerimizin özümüz çözüp olsak, o keder göstermeyedi bizge. Biz imkanımızı işletip ne kadar hareketlerimizin neticesini görsek bizge kalaydı. Ama şimdi her bir şey yasak oldu. Misal için fondlar, grantlar, halkara teşkilatlardan çok geliyordu Kırım'a, şimdi bir şey gelmiyor.
Сіз екі девлет көрдің, сене Украинаны алсақ, Қырым ишгалінден евел Украинаны бұл 23 ел, ве Қырым ишгалінден сон шымдыке Украина. Бөлі қияслав япсақ, ненен айрылғанларыны көресіңіз Украинанын? Бір деймішмелер мұндайынды ис етілем Қырым татарларға бұл кібі ярдым дестеклер меселесінде? Бұл меселе ақында чоқ лаф етеміз, озара. Мен белесем беле керчектен әбет Украина çok değişmedi. Ama Ukrayna'da şimdi cenkti. Ukrayna'nı bir kısmını, bizim vatanımızını işgalciler terk ettiler, aneksiye ettiler. Ve özünü sınırına koşmağa kararlar aldılar. Bütün dünya tanımasa da ona bakmayıp kararlarını alabilirler ve çalışabilirler. Şimdi ana айтқан суалыңызға кешсек, сайлауларға әзірленелер. Путиннің сайлауларына. Мен президент сайлаулары демеймін, çünkü бұл керчектен Путиннің сайлаулары olacak. Олардың әрекеті адамларын сайлауға шығармаға. Екі мәселеге диққатны желп етмеге мүмкін. Birincisi, Kırım Tatarlar da boysundular demege hareket yapacaklar. Ne kadar çok Kırım Tatarı varsa o kadar onların hakkı olacak eli açıklama yapmağa. Ve ikincisi, bir şey aytacak edim ama. Son aytarıq. Rusiya prezidenti sayılvarının meselesine geçtin. Sebeti men de bunu muzakere etmege isterdim. Bir aydan biraz çokça kaldı Rusiya prezidenti sayılvarına ve hususan Kırım işgal etkenini ilan etken kunde 18 Mart'ka bu sayılavlarını onlar tayinlediler. Hakikaten de bu sizce nasıl bir akt? Bu bir Kırım işgalini resmileştirmek gibi yapılamı sizce? Ne için bu gün aynı seçildi? Açık başka aytarım. Resmileştirmekten de başka, bütün dünyanın gözüne bakıp küle. Hem Putin hem onun devleti. Siz ne yapsanız yapın, ben istegenimi yapacağım. Degendayn alıp bara ozunu. 18 Mart günü bütün dünyanın betine bir tükürü gibi anlayayım ben. Bu gibi sayılavlarga hem Kırım Tatar Milli Meclisi hem Kırım Tatarlarının lideri hem siz hem Ahtem Çigoz birçok kereler Kırım Tatarlarına barmamağa çağıralar. Sizce bugün Kırım'da ötkerilecek bu gibi sayılavlar ne kadar kanuni ve anlatabilirsiniz mi ne için Kırım Tatarlar bu gibi sayılavlarga bugün barmamalı? En esas bargan adam şimdiki vaziyetini Rusya'nı akıllı olganını, Rusya'nın jurisdikciyası Kırım'a da teksir olganı ya da Kırım Rusya'ya koşulganını tanımak dayın görünüyor. Saylauga bargan adam Putin'e karşı rey berse bile bardı sayla. Bardı sayılgan son, saylavına bargan son tanıdı dep sayladı. Ana o ikinci usulunu aytacak şey bu edi tamam. Mında biz anlayımız siz de devlet memuriyetinde çalışkan insan olarak anlaysınız bu meseleni ki onlar mecbur edebilirler de barmağa devlette çalışkan Kırım Tatarlar. Çok hareketler yaparlar şimdi. Büdjetten aylık algan adamların mecbur etmeye tırışalar. O adamlarga da biz bu ATR vasıtasının başka vasıtalarının aytmak gerekmez. Barmamak gerek saylauga. Barganın, tanıganın dayın sayla. Kımerse adamlar ele düşünürler, baracağım da bültenini portit edeceğim.
я да башкасына рей бережем. Яңғыш. Оны да yapmamak керек. Бюджеттен айлық алған адамларға açıktan açık айтмақ керек. Русияның қанунларына көре бір şey yapmaға ақылары жоқ. Адамын өзіне ақы, істесе бара, істемесе бармай. Мен олардың қанунларына бойсыныңыз демеймін. Ama tasdiqlab айтам. Олардың kanunları boyunca bile barmamağa hakkınız var. Onun için barmamak gerek. Ama Balaban çok iş yaparlar şimdi. Muftiyat tarafından çalışkan imamlar camilerde işgal hükümetin saylavına barmak gerek deyip çağıralar. İşgal demiyorlar olar evet. Bizim prezidentimizin saylamak gerek diler. Satqınların logikası boyunca hareketler yaparlar. Bundan başka aktivistler, böyle kavıçkada aktivistler, evden cüreler, koyden cüreler, Kırım Tatarların evlerine barıp iştirak edeceğimiz deyip ilan eterler. Ona da kulak asmamak gerek. Bu gibi teşvikatçı, propagandistik hareketler çok yapılıyor. Hatta satqınlar tarafından çeşitli türlü videorolikler çıkarıla işte vatandaşlarımızı celp etmek için. Elbette ki lakin birçok ekspertlerinin, tarihçilerinin bildirgenine göre zaten endi Rusya prezidentinin saylavlarının neticeleri belli. Siz de öyle düşünüyorsunuz mu? Neticeleri hakikaten de endi belli mi? Prezident kim olacak ki siz de ayttınız bu Putin saylavları deyip. Bugün saylavga barmak ya da barmamak aslında manası yoktur öyle değil mi? Siz şimdi aytkan fikir Rusya'nı başka yerlerine kelişe. Kırımға barganın tanıganın dayın bakan ben. Ama başka yerlerinde Tatarstan'da olsun, Çeçenistan'da olsun, Sankt Peterburg'da olsun, Moskva'da olsun, başka yerlerde olsun, onlarga mülkün eli anlatmağa. Siz barsanız da barmasanız da mesele başından belli. Çünkü bir tane namzet var. Kalganları hepsi teknik namzetler, teknik kandidatlar. Ular ana 15%'ını bölecekler Ozar'a. 104 tane namzet. 80'den çok alacak Putin. 2-3% неопределившиеся olurlar. Или saylav bitecek. Herhalde saylav neticeleri bir şekilde Kırım'ın geleceğine, bizim vaziyetimizin geleceğine sizin düşüncenizge göre tesir edecek mi? Tesir etmek gerek. Nasıl tesir edecek? Bütün dünya baka bu saylavlarga. Rusya'nın meraklana. Bilmiyorum, telefon numaramız var. Kırım'dan sizge sualını vermeye isteyken vatandaşımız. Onu selamlayık. Alo? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Özünüzü tanışıyatınız. Kaydan telefon açasınız, adınız ve sualınız buyurunuz. Erken şörpeniz hayırlı olsun. Cümlemiz. Dinleyiniz. Alo. Buyurunuz sualınızı. İlmi ağa. Men sizge İsmail Bey'e şunday ne ayttılar. Eğer vыборға barmasalar yollarını etmeyecekler. Şunca kalktılar iki ne boldu bölündü ortalıkta. Barayak mı barmayak mı olarga yol etip başladılar. Ana endi kalklarının neleri şunday boldu. En o taraftan en bu taraftan. Kalk ne etmesin bilmey. Ana şunday politika ketiyatır ortalıkta. На камераға bakıp айтacağım. Sizge yol yasayacağımız degen sözler gerekim ya da vatanını kaytarmak gerek mi?
бір шеге құлақ асмайып, бүтін қырым татарлар сайлауларға бармамаққа чағырамыз біз. Чүнки барғаныңыз, ишғал девлетіні танығаныңыз. Бұл ерде аққатында Мирақлы бір суалыны. Бүктен шекурлер біздерге телефон ашқаныңыз үшін. Мирақлы бір меселені көтерді ватандашымыз. Ки біз білеміз бүгін Қырымда акимиет. Аққатында Қырымға чоқ көз бояв үшін параларыны кірсетіп, чоқ шейлер yapmaға тырыша. Де yollarını açа, де мектепні, де анда bazı işlerini yapmaға тырыша. Sizin düşüncenizге көре, ve şu alda bu kabı mali hareketlerini yapқан vaqtda Қырымда represiyalar devam еді. Sizin düşüncenizге көре, ne için bugün Rusya Қырымға bu kadar mali şeylerini yapıp, bu sadece koz boyav mı? Bu represiyalarını koz boyamak için yapılamın. Bu kıyaslavını yapsak nasıl düşünüyorsunuz? Hepsinden çok akça ayıralar yol inşaatına, yani yol kuruculuğuna. Biz hepimiz bilemiz, hem Rusya'da hem Ukrayna'da yol yasamakta hepsinden çok akçı kazanalar. Ақшыны бөлген адамлар, аткат деген бір şey бар. Аткатларын алалар. Айырылған ақшысыны, ең olmағанда ярысыны қырсызлайлар. Асыл onun için yapalар bu işlerin. Gerçek айтқанда, Қырым татарларына yol olsun деп yapmaylar, cebime parat olsun деп yapalар. Ama daha bir şeyini айтып geçtiniz. Represiyalar devam ете. Represiyalar gerçekten de azlaşmay. Çoqlaşa bere, kengleşe bere. Yanı usulların tapalar. Başta adamların kırsızlay ediler. Son ölüsünü tapaydık. Şimdi ise hapske atalar. Yüzlerinin balaçıkları evde babasız kaldılar. Provokatsiyalar yapalar. Misal için Veciye Kaşkan'ı öldürüğü etrafında cinayi iş açıldı da. O %100 yapılgan provokasiya ve 4 tane Kırım Tatar Milli Hareketi'ni faal iştirakçılarını hapse attılar. Hastalığına bakmayıp, yaşına bakmayıp, eli vaziyetin көз алдына tutmak gerek. Mına bu insanlar kaysı bekli ne vaktına yol yasayacaklar da, o yol yasayacaklar deyip, da yasayacakım, yasamayacakım belli değil. Ama bugün barıp reyini bergeni tekrarlap aytam. 100 kere gerek olsa 100 kere aytacağım. Saylavga barganınız, işgal devletin tanıganınız. Bunu yapmamalı. Hakikaten de çok sağ olunuz İlmi Ağa cevabınız için. Bu yerde mına represiyalar meselesini koterdik. Devam etmeye ister edim ki insan kendi de öyle bir tabii mahluktur. Her şeyde bir mantıqını qıdırmağa istey ki, men de mına düşüneyim. Şimdi Rusya prezidenti saylavlara yakılmaşa, lakin Kırımda represiyalar gün-günden kerginleşe. Mında bir mantık görünme ya da görünüyor. Nasıl düşünüyorsunuz? Ne için prezident saylavlarında Kırım'da o arifesinde bugün Kırım'da represiyalar kerginleşmeye başlay. Bu nasıl siyasettir böyle? Ularga akıl öğretmege istemeyim. Elbette uların pozisiyasından baksan bile akılsız, mantıksız bir politika. Ama uların yerinde olgan olsam ne yapar edim, onu aytmaga istemeyim. Prezident saylavları endi bir aydan sonra olacak ve biz sizlerle telefon bağımız olmazdan evvel onun Putin Kennedy kazansa ki bundan hiç kimsenin kazansa değil de çarını devam etse bundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ki sizin düşüncenizge göre tesirler hakkında laf edik. Nasıl hakikaten tesir edecek Kennedy bu Putin'in özünün makamında kalmasına ve bugün sizin düşüncenizge göre muhalefetinin anda olgan sanki muhalefetinin bir hareketler yapmasının imkanları var mı Rusya?
Мұхалефет дегенде, мисал оларақ шымды Ксения Собчак, президент сайлаулары еріне, президент кандидатлары еріне сайланмаға тырыша. Сіздің түшінжеңізге көре, бұл айры бір лейхамы, яда недір бұл? Там соңына мен оны бет білмеймін, ама пек ошай технический кандидат дайын алып бара өзіна. Путинге қаршы сөз айтқан адамларға онар ел ерімшер, ел апске ташлайлар. Бұл сербест алып бара өзіні айта жағын айта. Мен белесем, оны да Путинні акимиеті или адамларын бір қаштанесіні көз алдында тұтады, қорчалай. Қорчалай ве керек олған вақытты айталар. Бақ, біздің девлетте мұна беле сиясетчілер де бар. Егер ке бүгін біздерге кечсек, сіздің фаалиетіңізге кечсек, ве Украинаға кері қайтсақ, мұнда Украина фаалиетіне кері қайтсақ. Илмеға, шымды елбетті ке Қырымда алып кечкен вазиетлері малюм. Бұл президент арифесінде юз берген адиселер еркеске малюм. Сіз енді Украина içerisinde шымды içте болунасыз, мejlis içinde болунасыз. Мұнда енді бір қоч вақыттан берлі өзіңізге мұна чезілім yol usullarını енді seçkendірсіңіз. Бұл yollar nasıl ibaret? Өзіңізге ақат енді сечтіңіз ме енді бір чезілім yolları, насыл yolda сіз кетежексіз, насыл yolunu seçeceksіз, ве сізінже бұл меселе насыл чезіле біле? Мен белесем, не қадар вақыт айырылған олса маға бұл яшайышта, соңына жы милли әрекетте олмаға қарар өзім үшін çoğtan алғандырым. Şimdi mecbur Kiyev'te bulunam. Kaytmağa hakkım barım, yokum. Doğru değil, hakkım ebed var. Yasak barım ya da yokum, onu tap olamayız ucularını. Putin'e mahkemeden bile müracaat yaptık. Ama cevabı bir şeyini açıklamay. Reddetildi. Cevap vermeye reddettiler onlar. Yazılar böyle. Дать информацию по запрашиваемому вами вопросу не представляется возможным. Асылда эмир барым yokum. Ne için bizim Türkiye'ye alıp kitap taşladılar? Ne için bizni Kırım'dan çıkardılar Aktem'den ekimizini? Помилование hakkında bir emir imzalangan olsa, bekim bizni anda sen boşsun, свободен, azatsın degen olsalar, bilecek edik nasıl vaziyetke düştük. Şimdi gerçekten de bilmeyimiz, ekimiz de görmedik o Putin'in emirini ve bilmeyimiz onların tarafından yasak var mı ya da yok mu? Hareket etemiz, bütün hareketlerimizin ebed Kırım için yapamız. Birinci bir ay, bir buçuk ay etrafında ajiyataj oldu jurnalistler tarafından intervyudan intervyuga, studiyadan studiyaga çapkalap malumat verdik Kiev içinde. Şimdi çokça çıkamız başka devletlerge, onlarını parlamentlerinde, halkara teşkilatların ofislerinde, dışişler ministrlerinden, başka devletlerinden görüşemiz. Mustafa Ağanin Refat Çubarov'a yardımcı dayın olduk, koşulduk ekimiz de bu hareketlerge, unen uğraşamız şimdi. Ama kayda barsak, elbette laf yürsetemiz Kırım için, Kırım Tatarlar probleması için, Ukrayna ne yapacağı hakkında ve halkara teşkilatlar ne yapacağı hakkında. Ondan da başka paralel olarak hapiste olgan insanlar, joyulgan insanlar, hırsızlangan insanlar hakkında da malumat veremiz her yerde.
Бүктен тешекурлер Ильмияға біздің студиямызға келгеніңіз үшін язық кенді вақытымыз сыңырлы екүлемек мәжбүриетімден программамызғы. Біздің студиямызда Милимеджис рейс муавины Ильмия Умеров болынған еді. Цитата: Русия президенті сайылварына бармаңыз, егерке барсаңыз бұл Қырым ишғаліні қабыл еткеніңіз олажақтыр, деп білдірді Қырым-татар Милимеджис рейс муавины Ильмия Умеров. О себептен аққатенде үрметлі достар, бұл айтылған сөйлсілерге первасыз веляхайт қалмаңыз. Біздің программамыз есе екінленді. Бір қаждақадан Айше Хайберді заман информацион программасы елі сізлеріне қаршылайжақтыр. Сонра бұл студияда музыкерлер девам етежек. Атерден айрылмаңыз. Ярын базар ертесі күні бұл студияда яны алып барыжы еле саба программасынан қачырмаңыз.